bamwe bayibonye nka byenda gusetsa, abandi baravuga bati ni ishyano, abandi bati ni akaga gakomeye, abandi bati ni bya bindi bigwirira abagabo abagore ngo bigaramiye da. Uti byagenze gute? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ikora urugamba rutoroshye kuri 23. Ibi byasabye yuko Kongo FARDC bazana ku mirongo y'imbere ku rugamba ibikoresho bya gisirikare bitandukanye byatuma batsinda iyi ntambara. Imikoresho bazanye birimo za drone nyinshi, bikamo n'indege z'indwanyi Sukhoi Su-25 zo kwifasha cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bangane na M23. Amakuru rero y'izi ndege zirutse kuvugwa cyangwa se amakuru yirutse kuvugwa kuri terrain n'amakuru y'indege ya Sukhoi Su-25 yagabye igitero muri Rwanda ndetse na Minembwe. Gusa indi nkuru ikomeje kuvugwa ni inkuru yazabaye kuri iyi Sukhoi. Sinzi mba wabimenye. Iyi Sukhoi Su-25 yarashe muri Minembwe. Amakuru avuga ko yaguye mu kiyaga Tanganyika igarohama, bikaba ngombwa neza ko FARDC izana indege za kajugujugu ndetse n'abakomando cyangwa se abahanga bo kurohora izarohamye mu nyanja, maze indege bayitera imigozi batangira kwirohora mu nyanja kugira ngo ijyanwe kongera gukorerwa amavugurura nk'uko zagaragaye, ariko ngo yarangiritse bikomeye cyane. Ese koko byagenze gute, byagendekeye gute iyi Sukhoi Su-25? Dore inkuru irambuye yayo. Taliki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 nibwo bwa mbere byavuzwe yuko ibisa n'indege z'indwanyi zatangiye guruka mu kirere cya Minembwe, kandi bitangira gukora igitero bikomeye cyane kuri Minembwe. Taliki 12 ibitero bitangira kumvikana neza cyane muri Minembwe mu bice bitandukanye. Taliki 13 bihumira ku mirari ibice bya Irundu, agace ka Gatatu ndetse n'agace ko muri Minembwe hafi ya Madegu, hakubitwa ibisasu byinshi byatewe n'abasirikari ba FARDC bari muri iyi ndege ya Sukhoi Su-25. Ibisasu bikimara kugwa kuri terrain, abantu barahungabanye bagira ubwoba bwinshi. FARDC kumbi ngabari ari kugurutsa zino ndege ntago bari bamaze igihe kinini cyane bakora ibikorwa zo kugurutsa indege z'indwanyi, biza kurangira izi ndege za Sukhoi Su-25 zirimo kugurukisha muri kara karere zihindutse ikibazo gikomeye cyangwa se zijemo icyago gikomeye, icyo twakita igihombo. FARDC irarwana, ariko mu gusubira inyuma iyi Sukhoi imwe yoherejwe bwa nyuma ihura n'ikibazo gikomeye. Amakuru amwe avuga yuko yabuze signale mu kirere, andi makuru avuga ko umupilote yabanje yasaba uruhushya ikindu rwo guhita asubira inyuma huti atarakinyeje mission, ariko amubwira yuko Denzel yatwaye yuzuye, bamubwira ko nta kibazo gikomeye cyane indege yagira, ariko wavuga yuko atarimo kubona neza uburyo bwo gukomeza kuyibalansinga cyangwa se kuyiha balance, kuyiturisha mu kirere. Ati ni ngombwa ko ngaruka, bahita mwemerera bati garuka, amaze gutanga icyo twakita nk'impuruza yuko ibintu bitameze neza. Maze abasirikari ba FARDC bategereje ko indege ya Sukhoi Su-25 igaruka indani muri Kindu, birangira iyi ndege itagarutse Kindu, ahubwo barategereza baraheba. Kumbi indege yaramanutse ivuye muri Minembwe iragenda igeze hafi y'agace ka Baraka, ariko hejuru y'ikiyaga Tanganyika. Umupilote indege iramunaniza cyane kugeza ubwo imanutse no mu mazi ngo pi igwa mu kiyaga Tanganyika. Ikimara kugwa mu kiyaga Tanganyika, nk'uko amakuru ari gutangazwa, nubwo atari amakuru yatangajwe na FARDC kugeza amagingo aya ngaya, umupilote yari yakomeje gukora ishoka zose ngo arebe ko yayirinda, ariko birangiye iguye mu mazi. Gusa ntibyamenyekanye neza niba uyu mupilote yararokotse cyangwa se nimba arahunukiye mu mutaka cyangwa nimba nawe yabumize nkeri agapfira muri aya mazi. Ano cyo kintu gikomeye cyane, benshi bavuga yuko ayo makuru atuzuye atari adatanga neza uko ibintu byagenze nubwo bayavuze muri ubwo buryo. Gusa tariki 15 ku isaha y'isa 3 za mu gitondo, abashakashatsi ba FARDC bakorera mu mazi wa marine ndetse nabo mu kirere baje bahuriza hamwe imbaraga, abinjira mu mazi batangira gushakisha iyi ndege ngo bariko bayirohora. Kubw'amahirwe bageze neza cyane mu mazi hafi ya Baraka, indege barayibona, barangije bayicomeka imigozi bayizamuza kajugujugu nk'uko muyibona, iyo kajugujugu y'umweru, indege barayijyana. Hano hari ibintu bibiri. Iyi Sukhoi Su-25 nta bintu yari ipaki.
byose yari yabirashishe muri Minembwe. Ese ifite ibiro bingana gute ku buryo kajugujugu yizamura? Ni MiG 28 yazamuye iyi ndege ya Sukhoi yari mu mazi nkuko bigaragara. Ibyo byose ariko byagaragaye neza ko ari amafoto yafatiwe neza ku kiyaga Tanganyika nkuko byemezwa kandi nkuko byakomeje kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ngo bikaba kugaragaza neza cyane ko ari indege ya FARDC yahanukiye muri kiyaga Tanganyika bazamuye. Iki rero ni igihombo cyaba gikomeye cyane kuri FARDC mu gihe indege yabo yaba yaramanutse. Bamwe bavuga yuko byaba byaraturutse kuri M23, abandi bakavuga ko bwaba bwarubuswa bw'umupilote udahita ubihuza na M23 zako kanya. Nanjye ni buriya hari uko byagenda kose, raporo izamenyekanisha neza iyi ndege aho yamanukiye cyangwa se uburyo yamanutsemo bizamenyekana, cyangwa se yenda FARDC izanakana amakuru ivuga ko iyi ndege atari yawo yerekanwe yamanukiye mu mazi Tanganyika, ivuga yuko yenda katari yabo, ivuga ko ari yabandi. Tuzabimenya. Tujye nanone mu cyerekezo cya Minembwe, aho amakuru yemeza neza yuko muri kano gace ka Minembwe hari igikorwa gikomeye cyane cyo kuza gukora ishoka byose ngo bigarurire iki gice cya Minembwe, nubwo wumva ko ibyo bitero za drone ndetse na Sukhoi bitigeze bigira icyo bikora byo kwigarura karere. Abasirikare benshi ba FARDC biravuga cyane ko bashaka kwinjira muri Minembwe baturutse Mikenye, abandi baturutse Gakenge, mu gihe abandi bari gutuka mu bice bya Taliki, uduce twafashwe na FARDC ngo byatangajwe. Amakuru avugwa kuva ku masaha y'umugoroba nuko abatuye ku gice cya Gitavi, hafi y'igice cya Gitavi, ndetse n'abatuye muri Matego bumvisha imbunda zitoroshye zirimo gukubitana no gutorana, ku buryo bigaragara neza cyane ko ibintu kimeze nabi muri karere, ko bishoboka cyane ko intambara yakongera gutangira bundi bushya, maze ihangana ridasanzwe rikaba ryabaho. Nacyo cyateye ubwoba bukomeye cyane ku basivile, ariko ate ku basivile gusa, ahubwo n'uwari wese wakurikirana iby'intambara ukabona ko ishobora gukomeza aho kugira ngo irangire, mu gihe benshi baryohewe amahoro. Minembwe yatangiye kuvugwa ko yaba yafashwe na M23 na Wazalete na FARDC bayambuye 23 kuba n'ubundi bifuza kwikoreramo ibikorwa byabo bya gisirikari, ngo nikigaragaza neza cyane ko akaga, intambara ndetse n'amatati mu karere bigikomeje. Amakuru atangajwe tariki 14 n'ikimo kitwa Gatatu avuga yuko twanabagejeho, avuga ko Wazalendo yaba yarafashe agace ka Kibabi nyuma kwikirukanamo M23. Umunyamakuru zo muri Kongo kizwe Kivu Morning Post ndetse na Tazama RDC Info bakanye ibya makuru bavuga yuko agace ka Kibabi kari mu bwenzuzi bwa M23 Wazalendo itigeze kavanamo 23. Ati agace ka Kibabi mu gace ka Masisi gakomeje kwibasirwa n'inyeshyamba za M23 zifatanije ngo n'u Rwanda, niko Tazama banditse. Bitandukanye n'amakuru atari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko aka gace kaguye mu maboko ya FARDC n'abayoboke bayo Wazalendo. Ati ntabwo ariko bimeze. Komeje igira iti nk'uko amakuru dukesha aho ngaho abivuga, nta mirwano iravugwa muri ako gace mu gihe kirenga ibyumweru 2, buryo yashingirwaho bivuga yuko FARDC na Wazalendo bakoresheje muri ubwo buryo bw'imirwano bigaruriye ako karere akaba ari bakagenzura, ahubwo bimeze ko ako gace kari mu biganza bya M23 ndetse na twirwaneho ari bari kwashyira ubugenzuzi bwuzuye, bari kwagenzura isaha ku yindi, kandi ibyo gashimangira cyane ko urugamba kuba rwaba rubi cyane muri ka karere bizumvikana, kuko Wazalendo na FARDC barifuza ko Kibabi yabi yabo, kuko bagerageza kwigaba ibitero mu gihe M23 nayo igerageza gukora ishoka byose kugira ngo itaza kuhabura cyangwa se itaza kubura ako gace ngo kagwe mu maboko ya FARDC. Irakomeza kurwana uko bishoboka kose kugira ngo gace bakomeze bakagenzure, bagashyiremwo umutekano ku buryo bwuzuye, ku buryo nta muntu wagenda ngabavane muri kuri ta cyangwa se ngabavane muri ibyo bice. Ibyo bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane mu karere. Gusa agace ka Kibabi nubwo katagenzurwa na FARDC nkuko amakuru dukesha muri akarere abitangaza, bishoboka cyane ko isaha ku isaha nundi ibintu zahindura isura, Wazalendo kuva bari bugufi bakabagaba ibitero. Gusa hari agace ko muri Kalehe bivuga ko ari mu maboko ya Wazalendo ko bambuye 23 n'umudugudu wa Bitale wo mu gace ka Kalehe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, uracyari munsi y'ubutegetsi bwa FARDC na Wazalendo.
biha byavugwaga ko hari imirwano yahabereye nanone ya M23 kigarura umudugudu kuko ngo imirwano ikomeye cyane yahabereye. Bwa mbere imirwano yabaye ni yako FARDC na wazalendo bahambuye M23 azaye M23 kavuga ko igiye kwitegura ikazazana imbaraga ziremereye. Rero byavugwaga yuko M23 yagarukanye imbaraga zidasanzwe ikaza gukora ikitwa to retake kwisubiza ku karere, ariko bikabigaragara neza ko bitigeze bibaho. Akaba ari agace kakiri mu biganza bya FARDC ngo na wazalendo kuvuga ko kigaruriwe na M23 ngo ni ikinyoma, ahubwo mu buryo bukomeye cyane ngo FARDC na wazalendo baracyagenzura ku gace ka Bitare kandi kari mu biganza byabo nyuma ko kigarurira. M23 ntirabasha kukisubiza ndetse isa ku yindi abazalendo bwo bari gushaka kwigira imbere bajye mu bice by'imbere yawo ahakurikira. Yitwa General Kasongo Mulumba Gabi yatangiye imirimo ye ku mugaragaro nka guverineri w'intara ya Ituri ku wa mbere asimbuye General Boyan Kashama Johnny nyuma y'imyaka 5 y'akazi kubudahemuka. Kasongo yatangiye imirimo ye mu gihe habayeho Ebola ndetse no kwiyongera imbaraga kwa ADF, aho afite imirimo itoroshye agomba gukora kugira ngo ahangane n'iki kibazo cya Ebola, ahangane na ADF Kodeko, kandi akaba ari umwe agomba gutanga umusara kuri Kivu y'Amajyaruguru. Luboya yakoze ibishoboka byose gusa nawe ahavuye ashidwe kuba Ebola yaraje ahari, bishoboka cyane ko ngo yaba yayidebetse ntayirwanye mu buryo bwuzuye imbaraga ngabe yabitsinda. Ariko kubijyanye no guhiga ibyebezo yakoze umurimo udasanzwe nka CLP ya Thomas Rubanga. Bwana Luboya benshi bamushima cyane ko yitwaye neza, kandi bikaba byaragaragaye neza ko iyi Ebola bayiciye intege mu gihe cy'inubwo itari yakaranutse burundu muri kiriya cyerekezo cyane kugataba ko munsi gato y'umusozi wa Gitavi, ariko n'ubundi werekeza kuri umusozi wa Gitavi kari amasasu menshi yaguye. Andi makuru akavuga ko mu gice kiva muri Mitenge winjira neza mu byerekezwa na Elondu none n'uri humvikanye ibisasu biremereye n'amasasu y'imbunda ntoya, bigaragaza ko abasikari ba FARDC bari kwa advancinga bigira imbere. Ndavuga abasikari bo ku butaka pana ibitero byo mu kirere bashaka gufata icyo twakita agace ngo bakigarurire bakomeze batera bigira imbere. N'ubundi rero bumvikanye muri ako gace bari kwerekeza ku misozi cyangwa se ku mataba ahegamira ku gice cya Minembwe centre. Ibi rero bamwe akavuga yuko bishobora cyane none kwemerera FARDC kubona icyo yashakaga cyo kwigarura kano gace ka Minembwe. Niba M23 twirwaneho badakoresheje imbaraga zinitse FARDC bakasubizanya imbaraga inyuma, icyo twita kibuno mu maguru, FARDC kayivamo yirukanka. Mu gihe M23 abonye ubwo bushobozi nta kabuza Minembwe ubwo yaba yafashwe na FARDC cyangwa se bigiye gufatwa na FARDC. Gusa andi makuru avuga yuko ubu Minembwe centre yase Madegu agace ari Munange kari mu biganza bya M23 twirwaneho. Ibitandukanye byakomeje kuvugwa nyine na za binyamakuru ndetse n'abandi kuri rezo sociaux. Byadunganye n'ibihuha byakwirakwijwe ku cyumweru bivuga ko FARDC n'abafite inkorwa bayo bigarura ikigo cya Minembwe Madegu. Ukuri kugaragara nuko Minembwe ikomeje kuyoborwa na twirwaneho kandi ikomeje guturwamo n'umutekano utangwa na twirwaneho M23. Kuva ku cyumweru ingabo za Kongo zambutse uruzi rwa Rwiko ngo zitwika amazu menshi y'abaturage. Kuri ubu bivugwa ko ingabo za twirwaneho zaje gusubiza abasirikari inyuma bo muri kara gace ka Rwiko berekeza Imutunda na Rubemba agino bakambitse. Gusa nako sa gace ka kure ya gace ka Rwiko basa naho n'undi bashaka kugaruka nyine byumve. M23 ntabwo yari muri kano gace ka Minembwe mbere y'imirwano irimo gusitumbitsa amata midafite imbaraga, waba wishuka kuko nimba ari ivyo FARDC kuba yarabambuye kara gace kera. Uko biri kose M23 na twirwaneho bagaragaje imbaraga mu gihe kinini bagenzura kano karere. Kuvuga ko rero ubatera bakirukanka gusa baburi gutekereza cyane. M23 yabonye FARDC yinjira muri Rwiko tariki 14 bagabitero aho babonaga ngo position za M23, ariko M23 avuga ko ari mu ngo z'abasivili baje gutwika. Mu M23 zitangira none gahunda ko basubiza inyuma kandi irabishobora bambuka umugezi uruzi rwa Rwiko bajya hakurya muri ako gace ka Rubemba ndetse na Mutunda. Abari bakomeza gukambika bitegura kuzongera kugaruka, ariko ni mu bice neza byegereye kano gace ka Madegu abahazi neza.
rero bikagaragaza neza ko M23 yakoze ishoka byose kihagararaho nubwo FARDC nayo igishaka inzira yanyuramo kuya yerekeye muri ako karere. Nabyo benshi bashimangira cyane ko abahera bavuga ko ako gace kari kubatombe cyangwa se kageze mu biganza bya FARDC nubwo M23 ibahakana. Kivu Morning Post icyo mu binyamakuru zo muri Congo cyanditse inkuru kigira kiti amakuru aturuka ku nzego zihuriho avuga ko umujyi wa Minembwe uri mu misozi miremire mu gace ka Fizi muna Kivu y'Amajyepfo ukomeje kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bafatanije na AFC 23. Iki mu masaha 24 ashize bihabzagiye bikwirakwira ku bijyanye nuko ingabo za Congo n'izo Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari muri Minembwe. Aya makuru ntabwo yemejwe n'abantu bigenga barimo n'abashinzwe umutekano ba Congo bwabo. Nyine na FARDC nigeze yemeza ko yafashe Minembwe centre nkuko Mikenge babivuze ko bahigaruriye nubwo M23 yo itigeze yemera ko yatakaje Mikenge, ariko FARDC avuze ko yahigaruriye ndetse igaragana n'amashusho bari gukoresha inama ku basirikari bigaragaza neza ko kagace kagize amaboko ya FARDC. Gusa madegu cyangwa se Minembwe centre ntacyo FARDC yigeze bivugaho. Kivu Morning Post ikomeza igira iti ku cyumweru tariki 14 Kamena 2026 imirwano ikomeye yabaye muri Ilundu hagati y'Rwanda na FARDC. Ilundu iri muri birometero bike cyane uvuye hagati y'umujyi wa Minembwe. Muri make barwaniye mu marembo ya Minembwe uturutse Ilundu. Ene imirwano nyine nabimaze kubwira yabereye kandi n'uyu munsi amakuru yemeza ko imbunda zumvikanye muri ako gace. Abasikari ba FARDC bageragezaga kurandura abakomanda ba M23 bandi boherejwe banyujwe mu gice cy'uburengerazuba. Nk'uko amakuru aturuka mu karere abigaragaza, hari impungenge zikomeye ziterwa n'ibitero za FARDC birimo gukorwa n'ingabo zirwanira mu butaka zishyikirwa n'indege z'intambara za Sukhoi 25 ngarizo zikomeje gutuma urubuga rusa nkaho rucunamira M23 kuko M23 igomba kurwana intambara y'uburyo bubiri, intambara yo ku butaka n'intambara yo mu kirere. Intambara yo mu kirere yo kuri M23 bisa nkaho igoye kuko idafite ubushobozi bwa FARDC bwo guhangana n'izi ndege za Sukhoi ngo irebe ko yazihagarika etagize icyo zikora ngo bibasire ibice bigenzurwa na M23 muri karere. Nabyo benshi bahera bavuga ko FARDC iri kuresha imbaraga z'umurengera kuri M23. Kivu Morning Post kumeza igira iti impera z'icyumweru ibisasu byo mu kirere byakozwe na Sukhoi zo mu ngabo za FARDC byakubise mu ruziga Minembwe bitana abantu benshi. Ni ibisasu byahitanye abantu batari bake muri Minembwe nyirizina. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara isamwe ry'abamahoro Peace Association MPA ryagaragaje ko abaturage 32 bakomeretse mu bitero zakozwe n'ingabo z'u Burundi na Congo midugudu ya Mikenge, Gakenge, Kalingi ndetse na Bidegu hagati ya tariki 8 na tariki 11 Kamena 2026, kandi ibitero nk'ibyo ngibyo bikabikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. MPA cyangwa se Mahoro Peace Association bahamya neza cyane ko Kinshasa ikomeje gusuka ibisasu mu buryo butarubanura kwa civile b'abanyamurenge, kavuga ko ibyo ari ibza byo kwamaganira kure. Nyamara FARDC niyumvikanye ivuga ko ubwo zaba byakozwe na M23 ko no mu duce bigaruriye basanze ari ibza birimo n'ubusahuzi mu byakozwe na M23, ari nabyo baherwaho bagaragaza ko ibyo ngibyo bwo M23 ari kinyoma. Ukurikiranye iyi ni centre nyirizina yitwa Minembwe centre cyangwa se Madegu, bivugwa yuko iri kugenzurwa na twirwaneho na M23. Amashusho yagaragaje abaturage bake bari mu bikorwa zabo bya buri munsi, amaduka make asa n'ahafunguye muri iyi centre andi afunze. Wakibaza impamvu y'ufungo kwa maduka ndetse no kwa nta rujya n'uruza rwinshi ruri muri iyi centre, nuko ngo bamwe mu baturage baturiye iyi centre benshi bahunze nyuma ko ni ibitero biremereye cyane byagabwe mu bice bya Kalingi, Gakenge, Mikenge ndetse akabona na Zatron mu buryo zasuka ibisasu, bakabona n'uburyo imirwano iba ku buryo utamenya ngo uraza kurokoka gute isasu ryande muhe buryo. Abaturage bavuze yuko intambara iramutse biri muri ako karere karimo bizaba bizago bikomeye, bahitamo kugenda urebye asigaye abaturage bake cyane ndetse n'amadoka make niyakora, ibigaragaza neza yuko hakiri ubwoba bw'intambara ku isaha ndetse yewe bamwe ashomana neza cyane ko mu gihe FARDC yaba yinjiye muri aka karere bigiye kugaragaza neza uburemere bw'igitero gikomeye cyane. Bamwe mu baturage bari bamaze iminsi n'ubundi batinya ko kizabageraho, akaba niyo mpamvu bavuye muri ibyo byerekezo
biracyategereje kumenywa niba FARDC ari kinaza gukora kugira igarure isantre yose ya Minembwe cyangwa se niba koko irazana yo gusubizwa inyuma na M23. Tujye kuri aya masezerano adasanzwe hagati ya Kinshasa ndetse na Cairo, n'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikari yemera Kinshasa korana na Misiri cyangwa se Cairo mu bijyanye no kubona ibikoresho, abasirikari, ubumenyi ndetse no gufatanya mu by'inganda. Ibi bikaba bigomba gutuma ngo Kongo ihinduka imutamenwa, ifatanije kimwe mu bihugu bikomeye cyane byo muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye, dore ko kino gihugu gifatwa nk'igihugu cya kabiri muri Afurika kugira igihugu igisirikare gikomeye ngo gishyirwa ku rutonde rwa global firepower cyangwa se rimwe kikajya no ku mwanya wa mbere. Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ku nama ya Minisitiri izavuye mu ruzinduko rero rw'akazi erutse gukorera muri Repubulika ya Misiri y'Abarabu, ni kuva ku itariki 10 kugeza ku 11 Kamena 2026 ubutumire bwa mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi wari wamutumiye i Cairo mu Misiri. Mu biganiro zabo abakuru b'ibihugu zombi basuzumye ubufatanye hagati y'ibihugu zabo bushingiye ku mateka bahuriyeho yo guhagararira ubusugire, ubwigenge, icyubahiro cy'abaturage b'Afurika no kwemeza umugabane wa Afurika ku rwego mpuzamahanga. Binyuze muri ubu butumwa bwa diplomasi nk'uko bigaragara muri raporo y'inama 92 y'inama Minisitiri yateranye kwa gatanu tariki 12 Kamena 2026 mu mujyi wa Afurika yunze ubumwe i Kinshasa, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yiyemeje gukomeza ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bya Afurika mu rwego rw'ubufatanye bugamije iterambere n'inyungu rusange z'abaturage muri rusange. Uruzinduko rwavuyemo gusinywa kw'amasezerano menshi y'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari, ibiganiro za politiki na diplomasi, iterambere ry'imijyi n'ubuzima bigaragaza ubwitange bw'impande zombi mu gukomeza kwerekeza ubufatanye bwabo ku musaruro ufatika uzagira akamaro abaturage babo. Nyuma y'ibiganiro bye na mugenzi we Perezida Abdel Fattah al-Sisi yagiranye na Tshisekedi Chilombo, hashyizweho amabwiriza menshi nk'uko raporo y'inama yasomwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya ibigarukaho. Nk'uko raporo yagejejwe ku nama Minisitiri kanoni bivuga, izi nyandiko zigaragaza icyifuzo cy'impande zombi cyo komeza kwerekeza ubufatanye bwazo ku musaruro ufatika ku nyungu z'abaturage bazo. Imwe mu ntego z'ingenzi zimenanijweho nyuma y'ibiganiro hagati ya Felix Tshisekedi ndetse na Abdel Fattah al-Sisi ni ugushimangira cyane ubufatanye mu bya gisirikari hagati y'ibihugu zabo zombi. Yego, ubufatanye bwa gisirikari hagati ya Egypt ndetse na Kinshasa cyangwa se Kongo. Kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa rero, Felix Tshisekedi yategetse guverinoma guhita ifata ingamba zikenewe kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa vuba cyane. Gahunda y'ubufatanye bwa gisirikari mu rwego rw'ingabo byemejwe ko hakongerwa imbaraga mu bufatanye bwa gisirikari, cyane cyane binyuze mu gushyiraho gahunda y'amahugurwa ku basirikari ba Kongo mu Misiri. Perezida wa Repubulika yategetse kandi Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo z'igihugu afatanije n'umuyobozi mukuru wa FARDC ufata ingamba zikeneye kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa no gutanga gahunda irambuye yo gushyira mu bikorwa nk'uko itangazo rya Perezida riri mu nyandiko mvugo y'inama ubwaryo ribivuga. Iyi ntambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikari hagati ya Kinshasa na Cairo ije mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibikorwa zayo byo kuvugurura ingabo zayo no kongera ubushobozi bw'ingabo zayo mu gihe habayeho ibibazo by'umutekano muri Asazo bw'igihugu, harimo n'ubugizi bwa nabi bwibasiriye u Rwanda ngo binyuze mu nyeshyamba za FCM, ngo bugizwe na bwibasiriye Kongo bikozwe n'u Rwanda ngo binyuze mu gufatanya na M23. Kagenzwa neza ngo igice kinini tw'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho benshi bahise babona ko ubufatanye bwa Kinshasa na Cairo icyo Tshisekedi Chilombo abwitezemo ari ukubona renfort, umusada wa gisirikari uva mu Misiri ujya muri Kongo, aho byafasha Kongo guhangana n'umutwe wa M23 batazira u Rwanda, kuko ni umutwe wajengereje cyane Kongo wabyanga cyangwa se wabyemera, kuko kwigarura uduce tungana kuriya bavyita kari ikintu cyoroshye ku gihugu nk'ako igihugu cyatakaje ibice bingana kuriya, bigaragaza neza cyane ko hari kitagenda neza. Rero bakavuga yuko ari ngombwa kubona umusada cyangwa se ari byiza korana na Misiri, kuko hari umusada bashaka kubona kuri iki gihugu giteye imbere cyane mu bya gisirikari, ku buryo iki gihugu cya Kongo cyafashwa mu kwirwanaho bahanganye na M23 kandi bikaba byakongerera ubudahangarwa igisirikare cya Kongo mu kunoza imikorere yacyo.
hari igiciro bitatu bivugwa bishobora kuzafatanyamo ibihugu zombi bishobora kuzafatanyamo bya gisirikare. Igiciro cya mbere n'amahugurwa ya gisirikare. Mu byemeranijwe arimo kuba Kongo izajya yohereza abasirikari mu Misiri bagahabwa amahugurwa n'iki gihugu giteye imbere cyane maze bakavamo abasirikari b'inkorokoro. Icya kabiri ni ukuzana abarimu ba Misiri cyangwa se abarimu ba gisirikare batutse mu Misiri bakaza gutoreza ingabo za Kinshasa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu ni ugufatanya mu kubona ibikoresho bigwanirwa ku butaka cyangwa se bikoreshwa ku butaka nk'imodoka z'intambara cyane cyane zatererwa na mine MRAP, zimwe mu modoka za gisirikare zikorwa cyane cyane mu gihugu cya Misiri, ndetse hakaba no gufashanya mu bijyanye n'icyitwa nyine ubufatanye mu gihe cy'ibibazo by'umutekano muke. Misiri urayizi neza ko ari igihugu gikora deal cyane muri Afurika. Burya ibihugu by'Abarabu n'ujye uzumva ujye bwa mbere utekereza ku mafaranga mbere gutekereza ku gisirikare, nubwo bavuga ko bafite ibisirikare gikomeye, bafite ingabo nyinshi, bafite ibikoresho byinshi. Ni gake cyane uvumva mu ntambara. Ubundi niyo bakoze intambara zabo zari intambara zo gushaka umutungo, ariko ubundi yibera muri deal gusa z'ubucuruzi. Bivuga ko Abdel Fattah el-Sisi icyatumye yemera gukorana na Kinshasa aricyo yiteze kuzabona muri Kongo cyane cyane gifitanye isano n'umutungo kamere. Kimwe mu bihugu byihagazeho cyane muri Afurika, Misiri ni kimwe mu bihugu bijya ku isoko mpuzamahanga nabyo gupirika mu bijyanye no gushaka amabuye y'agaciro ndetse no kwegeza ku isoko bihagazeho cyane. Ubwo rero itaza gutangaza kubona amasosiyete y'abanyamisiri aza kwimba ubutare muri Kongo Misiri imbere nkuko mubona abanyamerika n'abashinwa muri Kongo. Yego ngize ntibizagutungure Abdel Fattah el-Sisi umugwiza tunga kandi ushoboye gukora deal zo guteza imbere igihugu cye, ushobora kuzarangirana iyi deal ayizanye muri Kongo. Kandi koko amasezerano bagiranye harimo ay'ubucuruzi, guteza imbere imijyi. Ibyo byose rero nuko bafitemo inyungu abanyamisiri, kimwe nuko Kongo nayo ifite inyungu mu Misiri. Tugaruke ku bufatanye bw'u Rwanda na Repubulika ya Afurika y'Epfo, ibihugu byabaye neza mu minsi ishize. Uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe muri Afurika y'Epfo rwatangajwe na Minisiteri y'Umubano Mpuzamahanga n'Ubutwererane ya Afurika y'Epfo binyuze ku mbuga zayo zemewe kwa mbere tariki 15 Kamena 2026. Minisiteri yavuze ko Minisitiri w'Umubano Mpuzamahanga n'Ubutwererane Bwana Ronald Lamola arakira Minisitiri n'Amahanga w'u Rwanda Olivier J.P Nduhungirehe i Pretoria ku ya Gatatu tariki 17 kwa Gatatu tariki 17 Kamena 2026 azamwakira Pretoria. Guverinoma ya Afurika y'Epfo ivuga ko iyi nama ari kimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa n'ibihugu zombi mu kongera kubaka no gushimangira umubano hagati y'ibihugu zombi wangu hagati Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Nkuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Afurika y'Epfo bivuga, ibiganiro ngo hagati y'abadiplomate babiri bakomeye bizibanda ku kunoza ubufatanye mu bya diplomasi no guteza imbere ubufatanye mu nzego z'ingenzi harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi ndetse n'umutekano. Ikindi mu gusoza inama, Minisitiri Lamola ngazajyana ikiganiro n'abanyamakuru aho azasobanurira abanyamakuru ibyavuye mu biganiro agiranye na mugenzi we w'u Rwanda. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo azagaragaza kandi ingamba zikomeje gukorwa zigamije guteza imbere no kurinda umubano hagati y'ibihugu zombi uratangiye kuzamo agatotsi ku rwego rudasanzwe. Ibiganiro bibaye mu gihe Afurika y'Epfo ikomeje guhura n'umuraba w'abaturage bibasira abimukira baturutse mu bindi bihugu bya Afurika basaba ko bagaruka mu bihugu zabo, bamwe bagakorerwa ihohoterwa bavuga ko akwiye gusubira mu bihugu zabo, icyo bita xenophobia ikomeje gukorerwa muri Afurika y'Epfo. Rero kujyana ibiganiro hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda no kongera kunagura umubano ni kimwe mu bikorwa byiza cyane byo kongera kunguka hagati y'impande zombi, kuko burya igihugu kimwe gusa kiri kuyitaho cyangwa se nyamwigeye ndaho biragoye cyane cyane ko icyo cyageraho. Rero kunagura umubano biba ari inyungu ku mpande zombi, kwiza ku banyapolitiki ariko n'abasivile muri rusange, abacuruzi, abashoramari n'abandi muri rusange. Kinshasa ko byadogerera ihuza amashyaka atabwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo 34 irasaba Sena gukomeza kuba maso kwigeragezwa ryose ryo kuvugura itegeko nshinga rifatwa nk'ironyanyije n'amategeko agenga iyoherezwa ry'amategeko ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizweho agaragara, uru rubuga rwibutsa abagize inteko ishinga amategeko urare rwabo nk'icyumba cy'ubwenge kandi rukayisaba kwamagana igikorwa icyo cyo cyose gishobora guhungabanya gahunda ishingiye ku itegeko nshinga, ubwisanzure bw'ibanze n'ituze ry'igihugu.
ni referendum bari gushaka ko yabaho maze ko nshinga rya leta Kongo rigahindurwa aho president yongererwa indi manda. Bijyanye no guhindura itegeko nshinga biba mu bihugu byinshi, aho muri ivyo bihugu kubw'impamvu zitandukanye hari igihe ngombwa ko hatorwa referendum cyangwa se hatorwa ko itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo president yongererwe izindi manda cyangwa se manda y'umukuru w'igihugu ihindurwe iva ku myaka runaka ije ku myaka runaka, ibinshuro runaka mukandida president akwiriye kwiyamamaza ibe ikindi inshuro runaka. Rero muri Kongo barifuza ko izi nshuro president abagomba kwiyamamaza zakiyongera zikava kuri ebyiri byo randa zikajya kuri enye, hanyuma kandi nanone akabamo no kongera imyaka iyo muri manda. Ubundi manda ya Kongo isanzwe ari imyaka 5, ariko amakuru atangiye guhwiswa yuko bashobora bazatorera ko manda ya president iba imyaka 7. Ndimba president yemereye manda enye, kizagira icumba kaza basigaje ebyiri z'imyaka 7 wowe usanga imyaka 14 niba nta gihindutse. Hanyuma 34 banashimangira ko amateka azakurikirana inzego n'abanyamuryango bazo mu kubungabunga cyangwa se gushyira mu kaga gahunda y'itegeko nshinga rya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tujye muri Ruvungi, muri Kivu y'Amajyepfo, Ruvungi mu kiba cya Ruzizi. Amasasu aravugwa muri yavuzwe mu gitondo cya tariki 15 Kamena 26. Hari urujiro rukomeye ku mpamvu z'aya masasu. Niki cyateye muri rusange ntago kicyamenyekana. Amakuru amwe avuga ko umusirikare wa FARDC wo mu itsinda rya Ibuforce yaba yishwe na bagenzi bo mu itsinda rya Satani 2 baba ari bo bataribanye neza, maze umwe muri bo akarasa mugenzi we, akabanza kumvikana ukurasana kw'amasasu kwa babiri, hanyuma umwe muri Ibuforce bikarakingira bamwivuganye, yivuganywe n'uwo mu itsinda rya Satani 2 byaje gutanga ranfort. Iri tsinda rya Satani 2 niyo ryazanye n'abarundi bazanye ikimodoka cy'umukara bivuga ko cyakure mu gihugu cy'Uburusiya gitetswe imbunda ya kanoni ishobora kwikora round 2000, imbunda ndende kandi ku rwego rurasanzwe iteretswe hafi ya Sange ugana Ruvungi. Ikaba ari imbunda iremereye cyane, abarundi bahari kumwe nayo muri cya cyerekezo kandi bakaba bariyemeje kuzatanga umusada cyangwa se ranfort kuri FARDC igihe cyose bizabaye ngombwa ko batana mu mitwe na M23 ku yindi nshuro muri kara karere. Nabyo byinshi basobanura neza cyane ko hano ashobora kuzavumbuka indi ntambara mu buryo butoroshye muri kara karere, anabyo byinshi avuga yuko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma hari inkuru utamenye, urutwe Kigali Kirumbo agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, Kigali Kirumbo agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azitabira ibirori byo gutangiza ku mugaragaro imikino y'igikombe cy'isi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umukino wa mbere Leopard za Kongo cyangwa se ingwe za Kongo z'abazikinnye, aho bazakina n'ikipe ya Portugal ifite kapiteni cyangwa se ifite umukinnyi muzi cyane wa uzwi nka CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo wambara nimero 7. Ni umukino rero utegerejwe na benshi, dore yuko abo muri Afurika y'munsi y'ubutayu bwa Sahara abenshi bashobora kuzaba ari inyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino gikombe, bayishyigikira nk'ikipe yagihagarariye kano karere k'izindi kipe zose zabaye ibirinyeteri kujya mu gikombe cy'isi bikanga. Rero bagasigara bakirebera kuri televiziyo. Afurika yose ikafitemo ibihugu bitandukanye, harimo Afurika y'Epfo, harimo nyine yo Kongo, harimo Cote d'Ivoire, harimo Algeria n'ibindi. Rero Kongo nka kimwe mu bihugu bigize EAC kitabiriye kimwe n'igihugu cyonyine rukumbi cya yasi kitabiriye amarushanwa y'igikombe cy'isi. Kigali Kirumbo nka president w'igihugu cya Kongo azaba yibereye ku mukino wa mbere. Ngadushete Kinshasa Leopard bazatsinda intambara nanjye nk'intambara Leopard bazatsinda umukino wa mbere mu gikombe cy'isi, batsinde Portugal cyangwa bazacyurishema gusa cyo kuba barageze mu gikombe cy'isi bavemo nta n'igitego kimwe batsindemo. Mbwira kubyumva muri comment, hanyuma tuzanabimenya byabaye. Biri kuvuga byose sinabivamo akakanya, ahubwo twongeye duhure makuru yacu ataha kibaramwe ibindi bikuvugwa kuri terrain mu Mbere ku rugamba no muri diplomasi, muri politique, mu bukungu n'ibindi byose muri rusange. Ngendo wa Kamanzi uruwande waye ikaze ugubwe neza. Shalom.